Jong ni sa Good Friday kasi kabing bakul bakman bapan MA jong tayo ifadari tuni jat bakaday kamadan ka bambiang dre paro nanging laday bandang kosi kropan mani utray mata kasi ulunda usule pati syakri dua hakar pen jong pi pendret ya ladi ngim lang ay kasmat ulu ublay na mau pendret ng kong mau ula pendret kasi ti Filipi no kita terang ikan mau lawan long brio, lawan long marau, ulah syariat, ulang ngam syakindau, nah kalau ini jenis murid cakawai, syado traido jokara mau, nang tahu samipat, bener dia lagi, baru hikai ini baru kiki bapak ini, nah kejing murid, teman-teman kejing murid ini simbanta, kebentar benengkong dari kejing bam kawai nak tiru belai, ini sengap kejing pulih, hantam ke gospel badaino Yohanes. Akan dikatakan dak bas mau trem, bas mau syarkai, bas mau jaburam, bas mau pojat. Nak minta kiwai kijat bener. Nam tak kijat bener Kristen tak, kading penadai kajing kemen, kajing job. Dak kading penangi beksud. Begitu dipadar, layu abor terpang, ira kading penang, begitu bersong sud kilanyar. Ngalai ia katakan tipe simpol semenariru. Kading penang, tak syubatnya kading penang dan biar tu beriu bopli, dengan tu beriu bersong sud. Ndai mau maka tu mensir baman apa kerkat wong atip na dei way kum ha por jisu tip dog jisu dei blay ka bor jo dei khna nam ta jungi ka dei khna ka dei jingjop na ka daw mun ta ka smi ngin sale buram kerpang ba ka benta ka khadu ka dei ka communion dan mas ha ne ka smi tang ka ne ka smi ha sistem dan mas na balai mangi buram ka jingi putra tang mangi labu no menin men media communion mangi shim benta ba baro hantam gitu bala pendat ya kecil pala kiwai pak dia senang pendat haka dia ayam pas khater sitir ban lek pala dan priam utra ba da kecil syashitom jong kris ukun jong me utra jungi mala pendo bor ya kecil ya kepala yo pateng ngadu kepok penengkong wadam bat kaim haman ki pateng ki babot ru bon ki breu ki langat haka pok kasang tuai ba kumbangi phong da ka dur jong breu ba kan japar thai kapung kecing dawa jong kecing longdo kum taru habala pentamai yang hau kris wadamu bar da kecing ai ka bakko pen ko jong gading pena jong nin phong da ka dur ka bathamai jong breu u bakan japeneng ni pan ya kane da kris putra jong ni amen kitab Isaya hakmi usyakri jonga un saman bahar en sa ainam yo bat en sakentiu yo bat un salong hajrong umba ki babun kila dumbut yo ya kador khmat jong lapen mong hadu kata hadu ba om ide shu kador brio bat ya kamet jong hadu ba om ide shu kajong ki para brio kumta Tugen bats kem ya kecingait bang ifla. Namar mimdon ulim do arba ubama bersolem ya kecing telot jongi. Henry uba haki ai boro ulasa tuju kumangi penban krem dakom. Enjoy pan sabda gospel. Kata kapor jisu lalet balai
kisenran sesiliang kawadu kidron Syabadan kakper haka bamau baki senran jong iu kilarit rung Teu Judas ubala syat kelayau ulatip yagata kecaka namar ujisu ulalet hakha syata bala kisenran Kumta ujudas anda ulayo shiken hon shipai barkato kaningot ki syakri na ki lingda orang babak ki farisi ulalet syata da kabara ki syarat bak ki damusa lem bak ki atia teu jisu ubalatib nadong syadong ya kata keban sajia hau ulatur syakmat barula ong haki Yano piawat kila jubam Ya Jisu Nazaret. ujisu la ong haki ngadai uta. ujuda sebala syat kelayau ulayang ringkat baki haba ula ong haki ngadai uta kilakan randa din bat kilakelon hamadan ula keli biang yaki Yano siya piawat. bat kilaya ong Ya Jisu Nazaret. ujisu la phaktin Layak tuyo pi bangadai mga uta. Kumta ada piawat yang gini kiwai pat kini ada no. kane kalalong baandok pendet ya kaktin kaba lalak krem na kita kiba milai hanga ngamshim dona wat uweru te usiman Petrus ubaladon ya kawat lam ula seyaka ba ula pom ya syakri jang ulenda orang ba ula mat ya kashkor kamon jang kakerten uta usyakri kelalong umalkus ujisu la ong hau Petrus Kapno ay kawat lam jong pi hakasok. Hato nganom di kakahuri kabaw pao lahay nga bandi. kumta kata kakenhun sipai bat urang ba jongki lem bat syakri jongki ju kila kem ya ujisu bat kila te ya ningkang kila ya lam ya syawanas namar ulong tau kurin jang ukaya pas ubala long ulindo orang ba hagata kasnem deu kaya pas ubala aibut ya kiju ba kakam ha ba wei ubri unya nawanta upat ba barok usiman Petrus ulabut ya ujisu bat labut sa wei pat usenran namar ba une usenran ulaya itu bah bat ulindo orang ba ularung ringkat bat ujisu syaplau jong ulindo orang ba kat bau Petrus pat ulayeng syabar hakmat kapalon teuta wei pat usyakri wei pat usenran ulai itu bah bat ulindo orang ba ulami syabar ula keren ha kesyakri kebab halor ba ula pendong yo Petrus kata kesyakri kebab halor kala ong hau Petrus Hatu pimdei wei na kisenrahan jong niu priu ula ong ngam day isyakri barkinang at kilas liding namar baka kriam bat kilaya yang saudong kilaya sagding u Petrus ru uladan lang baki u yang baru sagding ulinda orang ba ulat tokit yau jisu syapang kisenran jong bat syapang kajikai jong Jisu ula jubab ya Ngalah keren haka bapa haka perthe. Ngalah hikai barabor haka sinagog bat ka temple. Haka baki ju baro kia kendo lang. Ngam ju keren haka bare. Te bali fi keli yang keli na kitu ki bali oso yang ken. Eke ka bangala ong haki. Ki kitik ayu ngala ong. Anda udah keren ya kane uwe naki nong ap hangta ulat har ya Jisu uong. Me jubab kumta yurinda orang ba. Jisu ula jubab ya Ngala keren bam day. Ay saki ya kata ka bam day. Andrei dalang keren ya kabadai. Balay me thap yang Dewan nas da kabate bakum ula pano ya syau kaya pas uling da orang ba. Petrus udang yeng baru udang sading hangta kila keli ya Hatu hiru kedai wei kisenran jong Petrus ulalan bat ula ong ngam day Uwei nak syakri jauh lenda orang ba
Ubaya daikur, baru tu ubala syakmat kashkor hok Petrus ula keli. Hatu ngam sim yo i pi ringka batu haka kepe. Sashi sin Petrus ula len, bat markum tau siar ula keli. Te kelayalam ya ujisu na yim kaya khas syaying jang ulat. Kelalong dan step kipat kim shinet rong hapo ying ulang. Nama arkim kwa ban pentinget ya lade. Bandup ya bam ya kapaskha. Kumta upilatus ulami syabar banyak kenduk yaki bat ulaong. Kaei gajik mudoi bapiwan ra persya ya uni ubrio. Kila jubab ya u. Lagau ni brio umdei mong esiu. Ninong kalai tiyo. Upilatus ulaong haki. To syemhi mapi ya u. Batu bishar ya u katkum kaan jampi. Kiju kila ong hau. Kamsuaan ini berpiliak yelo. Kane kalong ban pendak ya kaktin kabau jisu la kren ban pen i ya kaca jingyap kabakum no un sasya upila tu sulari rung hapa yin bola khat ya jisu ba ula ong hau Hatu milang usiem jong kiju. jisu la phaitin Ato malaong ya kani naladehi, nekiway pat kila kren hamesh ang jonga. upila tu sulari jubam Hatu ngadei uju. Ki parajat jong mehi bakilingdo ramba kila aiti yami hanga. Ti milale ayu. jisu ula jubam Kahima jonga kam day na gane kaperthei. Banda kahima jonga ka day na gane kaperthei. Inongbur nongrap jonga kin jin dalayang yele banganam sya aiti ya biju. Henry kahima jonga kam day na kaperthei. upila tu sulari ong hau Ti milang usiem. jisu ula jubam Mehi me ong bangalang usin. Nagabanta kanila kaya nga. Nagabanta kanila lawan siya kaperthei. Banyeng sakhi ya kajing shisha. Jar wadei jong kajing shisha. Usya skor ya kaktian jong. upila tu sulari ong hau Ti kai gajing shisha. hadin bola ong ya kane ulami biang syakiju ba ulaya thu haki Ngam syam daus niu ei hau. Henry pidon kadostor bangan pelat hapi. Yau wei ukoi di haga paskha. Te pikwa bangan pelat hapi. Yau siem jom kiju. bara kele pertabiang Among yaw ni brio. Brio Barabas. bab ubara bas ulalong unang ute kumtau pilatus ula shem yau jisu bab ula pha sempat yau bab kisipai kila khan kepas niat da kisya bab kila penpang yaka haka kle jongu bab kila penkup yau da kecangkup sabtu te kila wan syau ki ong atap Umdei usiem jong kiju. bab kila thap yau upila tu sulami biang syabar bola ong haki Hakmi. Ngan wan lam yau syabar bapin yo i. Bapin dok tep bangam syam daus niu ei hau. kumtau jisu lami syabar upang yang pasniat syia baka jangkup sawatu upila tu sula ong haki Dokmi yau brio. haba kilenda orang ba bakinong ap kila ya i yau kila ya perta Sangat tayo. upila tu sula ong haki Toya syemhi mapi yau. Batu sa nap na yau. Ngati ngam syam daus niu ei hau. kiju kila jubab yau Idon kaan. Kumkaan. Ikanyak. Namakaw ang tulong yagi. Ulo jongke. habau pila tu sula ya ngau ya kini tin ulan ang ting her ularung biang hapa yeng bola ong hau jisu Medei ubana ei. Henry jisu jubabi ei kumta upilatu sula ong hau Mem keren yang mem tep bagadon bor ban pelat no yami. Baka bor ban sa nap na yami. ujisu ula jubab yau Melam don bor halor jonga. Lemdala ay hamid najram.
Namar kata tahu ba IT yang ahame ikut kapok kabakang kra. Haba layos ngau ya kane upilatus rawat la ban pelat no yau. Henry kiju kele pertajam. Nara ipelak no yang biu-biu, himdei parlok jong kaisar. Nabajar pengelok siem yang lagi, long menusur jong kaisar. Haba upilatus layos ngau ya kine kitin. Ulay alam yau jisu syabar bola syong akakat besar haka jaka blakot litos trotos kabala siang mau hakatin Hebrew pat kabatha kabalalong kasngi penkre ya kapaskha kalalong hamar kekenta bahenriu ula ong hakiju Dokmi yau siem jong pi. kipat kia pertajam Wenno sangat layu. upilatus ula ong haki Dengan sanar pna yau siem jong pi. Kiling dorang ba kila paitin. Ngimdam siem like kaisar. Kumta ulai no yau haki ba ansa narpna. Kumta kila ilam yau jisu barami shabar. Uba yala kading pna. Sya kajaka balakhat kamalai klik. Ya kaba hakaktin Hebrew lakhat kolkotha. Hakata kajaka kila sa narpna yau. Ringkat batu kila sa narpna ya anut kiwai pam. Habaro arliang bat ujisu hapdeng jongki. Upilatus ulat haru kajing thak berta bat lasdin yaka halor kading pna latho ujisu nanasrat usim jongki ju. Bon nakiju ki bapule yakane kajing thak berta namar kajaka hakaba lasana pna ujisu kalalong hajan kanong ba balatho yakata hakatin Hebrew, Latin, but Greek. Tegling da orang ba jong kiju, kila ong hau piltus. Lamho siem ju. Henry ngimdei long siem jong kiju. Upilatus ula paitin. Ya kabang ngalatho. Anda disipai kila sa narpna yau jisu, kila shem yaki jan jong u. Bat kila ibate sao benta. Marshi benta ya wei usipai kumjuru ya kejempong jangu Henry kade kejempong galong ke baklam snur lathan ya kabaro shilinyeng kumta klay ong paramaki Ngimong yaka. Jadi siap kalai Yosef. Bantip kalong kejomno. kade kelajia ban perlong ya kejengtok Kilai menta ya ke baro lapen dep penbiang bandep perlong ya kejung tha ula ong Ngaslian. ladon hangta shikiu kaserka kumta grase ya uspon balwe ha kaserka ha kading hisap ba kala kentiu ya u sha sentur jogu anda uji sura kejok ya kata kaserka ula ong Lapendep ya kiai baro. Nangta ula dem la kakli bat ula itino yala kemensin. Mengir minggu kikli. Dosa Ya. Na aku benta kebalang bakui. Tungin ya duai ku para bayi. Na kabenta kabalang bakui jong uplay. Ba uplay badu try jongi. Un sobha banai haka. Ya ka jinsu. Ban penya teliyaka. Bat banyadayaka. Akalengka pertay. Badunay hangi. Badak bangi em, yala kajing em, ha kajing jajai bad kajing jajar, ngela ban penan muram yau, ublay ukwa badan bor, dungin ya dua. Yupa jong me. Kusya bisne kodra.
ko blay baran barbaro ba im junam meu bahau Chris pakasi syasitom magading penaju lepen pawe la kaduram bakrawe hi jat penreu ba kikun kikti tokmi yaki kam jenis nei jome ha kapala bat kapala priang hakal ang kapathai ba kapalang galaban yai ne dari jingai terus kam ya kapapla hagaban pla ya kerteng jome dau Chris kera jumi don kaji leburam ni kading na but dang la play ya kini ki jingmong jong utrai kasna bola play kaji ap don buram jong ngen sa wai lam barokhon mong na sa wai mga nang kashi pi pinsura ale ngen ya mane no harin katapan sabot kaji wai jo ki kwaya but kis star kini wan lang kini lekun balik ada por komedian tapi para bangik pan sarwai kene jurwai kenuot batin sensiu jubab lang aling nyamane ladanila ka balae la umno dem kosim shiliang kerja itu kerja apa pidon tu na benta bermane ya nang tadi sya oi na tadi ke jingmong jong tra kata tadi ke diang jong kani kading nahaka balas din yunam pen im jongka pertei pilas dan kosis dia berbandua jingmong tra dua ibang ni jingmong jong kan pekot ini kaki pop jongi jimpang met bat mesin bahayi ngasam kinong pop bakrau tam betul yang dia mentapat nilau sa kawai pak ka diang karti kamon jungu kawai pak kaliang ke jumong jongtra ken ane akmi kadimna haka balas din yo kresona penim jongi sa sisin dan ko sudah bija ale jar bo jitmu nam tak ni jitmu bakat pan dia tentang lau na baroko di jingmong joku kamet joku kaba ya jingam snam na marki jingla ben na pipak pisang jom yang ha akabalas din yu kresunam penim jongi sasisin yang kosi ale ngem yamane kajingdo ding na de nang kong gini geruniam kina sekri juan tidak ini nah berjuru bagi tolki kita jeni resela bisnya berani pamsi berani gaji lom bisnya Kalisha Pabako, Shapa Holida, Telakar Padi Bagan Rapid Sea. Kenang Bagan Kantor Company, Yagadi Tana, now chicken show, this party will get in a hatmat, Kili Bapa in Tana, Kenyang Ham Shadir, Nawaba Kenyana Shosna, San Ayasa, Sawan Yagadi Tana, Telakar Padi, Bertiar Kenya Selana, Kenamba Kenika. Jika yang kena bayar dengan
Nagakad ti beneng sim ka number jingwai ka prapaulai. Prapaulai. Sasisian nginut manrakiti daga sur ka jam nya duai lang ok pa jumi ba men jumi jing silver aka jing spon jumi ko pa to a jing sok jing san kamtam ke jing kemen men siam ke jing sok men siam hakisni bangiat pel krim nang ne shek mar kendra bai ngin brengno ke jing khat ke jing salia ke jing jaitu nang bara jing era bag jing snai jome ko pa in light na ka pop ka sang ka pa pensusi ya me in light na jing melen jing shate amrao harukom in yo jing ada jing pang jing jar baro kat bang idang ap kemilen ti da jing kerman bakut ya jing wan biang sa sisen jong ko jome unang penem balayap halor ke ding na utrai kendra jongi Jisu Kris omjam namar ka jong me kalong kahima ka jong me ka bor Junam putra Yesus Kristus me balang ki apostol hendak meang ingin rumah tangga janne bakut akan isi toding bakut meang to ai bakajing priang yang amat kesenam jomi karena menera bakajing bishar bakajing pendrem henry yang bakajing ini senai jomi dan ai ni kajing ai kajing ada met bernem sia bangin yo jing klan akan met bernem sia dau Kristus putra jomi amin teman ingin Summangi belasakot hari ini jing kawai jong kun lang berbukti syadam dari jing surat menang jam ko kendra ngam syam Buat yang dilaporkan kepada Rupa Balang Katolik kila berpilihan kiwai kedua halak kejong kemensi kila kepari volunteer kila sister sejak kabar kita
junam mer ko penim yang ini da kijing yak bakentang bakordor jong ukun jome ba kijing pat badon buron jong to penne ani kijing trai kam jong kijing snei jome lang ba mensim bakut badon lang ba trai kam ha balang da ba yo benta ha kani kijing maya jong kayu khares bonsin nang bante song yang ini ha kijing ya ba kijing syakri mar kalian daw kris utrai jongi yang kerkuda kani keding pena ba kerpang kani geding pena bang layo na don bosku balawan ra narum di manusia maju pendengkam berdar jerom badon hantu ju ayang kani geding pena kani long geding pena bakapang bat bu cingku bangin yo jing air ni bangin sir hamang jing long kristan bangin kod hakam nek bangin kod bakmisin dan kifli do geding ku kerhai ko terangi duai kan hiar halong nu pat banget basuret ba yame kibalik buron ya kecing ya ukun jome hak dur ka dar jong kani geding pena dak bakermen ya kecing mikba ai ba kecing map kan wan ha baro ki ba phai biang syakalenti ka badai ki ba eno ai kalenti ka basakma bat ban pelong yang ilung ba mensim ki atiar ban kring lem ya ki wai ai kecing tengen ya ki ba kordit mensim kecing kod ya ki ba pang kecing kod baken jaman sim ya ki ba don hak pet kasang Ay kajing suspa ba koridor jome kan pen scam yang ni kajing ngek kajing kerman bat kajing passion baro baru blay baron bon kupulang ipi baro ukpa baru ko bat sem bakut amen tong ini sub ban ban syakri yaw try ni semongu ya